rero tugiye kwakira undi munyarwenya witwa Umushumba. Ubu ngubu yitwa Shehe Pastor Umushumba. Ladies and gentlemen, put your hands together for Umushumba Isekere nawe. Allo? Kubera izuba rihari noneho abantu bamwe babaye bikara cyane. Kuri aya matara simbaye mbona neza. Mumfashe gushaka cita hano. Umuntu umubona ni namugufi gagica. Namubonye kare yambaye imyenda y'umweru nagizo ni kagafuka ka kahunga kare hari. Amen. Garuha amatara ubuke. Amen. Sefura ko abantu mwegeranye bambaye imyeru wendi wambaye indani. Amen. Amen. Turishimye kuba Jenny's Comedy Show yujuje interekera ibyo bitabo. Yujuje imyaka 2. Ndashimira Zabana haguruke. Haguruka sha. Babimva. Yafashije Merisi. Yujuje imyaka 2 nawe umaze imyaka 2 muri depression. Uretse kwicara narinda nahaguruke. No. Hari ikintu ndi mu kwibaza. Mumaze imyaka 2 mukundana. Ariko nta mwana murabyara. Urakora cyangwa uba muri off? Gamwicara. Amen. Amen. Juna rasetse mukanya. Nkumbuje Nyinyamediwa. Nkumbuje Nyinyamedi kabisa. Uyu ni umunsi w'ubusizi ariko abantu bo muri regira ibyo bintu sibyo. Ngo ni umunsi w'ubusinzi niyo mpamvu yamunywa. VIP hi is afternoon. Sini joro se. VIP hi. Banyarwandakazi. Abantu bo muri regira nababujije ikintu ariko nahaciye ndacumva kandi mwebwe umwuka utari mwiza ntimwosiga iwanyu. Amen. Aba VIP bamwe na bamwe bagaragaye bajya bakaza bicara mu 10 mwagara ukuraseka iki no nange kuvuga ngo wanyweye inzoga we none essence se kombonye ni forume y'imitwe hano. Hari umuntu twahuye noneho yaritukujiwe si imibiri yombi noneho. Hari umuntu uzubona ukabona afite nyine nk'imibiri yombi iwe ni amarangi. Namubajije se niwe nyiri bijyogo kwera ukuntu afite amarangi. Umugabo umwe duturanye yagwaye ijisho barikuramo. Murabizi ko uyu muntu agwaye ijisho bakarikuramo Merisa ndaguhaga kugeza unanutse. Ariko ari ikintu nibajije. Mu bwana bwawe wakuze uvuga ngo mana kwera ukuntu ungana byibuze uzambara umwenda w'imbere uriho arya bayita gute ngo rastike inkasanti sentire nyine ariko sentire marike kuko wakuze wambara imyenda y'imbere y'imikenyero.
ariko Imana iguhinduriye ibihe ugiye kwambara amarido. Hari ijambo ryo muri Bibiliya nkeneye ko bansomera, ariko nta bayobozi bari muno. Kanyanga ntirashira. Ico ni igitwenge c'umuntu muzima. Aya ni amateraniro. Ndifashisha umuntu mu mpindi mike ansomere. Okay, Franco ngwino ufashe nta kibazo twikomereze. Kurase kiki. Ngwino hano. Ni Zaburi 71:4. Soma ko kagatangira gusa aho hejuru. Reka dusome ijambo ry'Imana. Mana yanjye nyarura mu maboko y'umunyabyaha, nyarura mu maboko y'umunyarugomo ukiranirwa. Wowe ntikwarura mu maboko y'abanyabyaha ntabo muziranye, ntikwarura mu maboko y'aburugomo, ahubwo irarura umutwe wawe. Ico kintu mpaya mbona Imana yo kwarura gusa. Nta banyamahanga bari muno wenda bataye basobanukirwa ururimi. Bari he? Bari he? Oh, ura n'umuzungu. Muzungu. Hi. Nzi Icongereza gike gishoboka. Ariko ndagerageza. Ngiye kumubwira ko yari Zaba. Muzungu. This is Zaba. Is it working? Yeah. Yo. Hi. Mugerageze muhindura ibintu. Wowe umuhaye mikrofone gute? Kuragira ngo ntongane. Ariko nta kibazo reka mubaze. Data we, wewe womenya amakuru yiriya Yesu yarapfuye nyine. Mumusobanurire. Zaba haguruka. Haguruka. Haguruka pa. Reka nkubwire Icongereza nzi imbere n'inyuma. Zaba, why are you gay? Inyuma yico nta kindi. Ijambo haranasomye ni muri Zaburi, ni Zaburi bayita gute? Psalms 71. Ubwo ni akadomo 4. Bible says God undusha kwarura abivuge. Kwarura hari amagambo ataba mu Congereza. Kwarura ntiba mu Congereza. Tibjoro. Ko murabona ko nabaye mw'Isilamu. Timugire ngo nahinduye n'izina umuntu uvuga mushumba ndamutwika. Ubuko nditwa Wise Omar Shaitan. Alaikum salam wa barakatu ilahidi. Akoba idini ryanyu narikunze ariko ikintu canani umuceri wanani. Iyo mushira mutuntu twakawungana none tukagera. Niho twega tuba. Abantu batari abisilamu muno ni bande? Rigani haguruka papa upepera amateraniro. Ubwo muhagaze. Ko ndagira ngo mwinjize. Bambwiye kugira ngo bampe umuceri wejo nuko nza n'umuntu. Riga idini riroroshe. Iciza cabo bya bintu byo kuja mu mazi ngo bagiye kukubatiza. Ninde wamvugiramo? Mitsu, wana bujya buri muzuvuga no ruhindukiza. Iciza c'idini wana bino bintu byo mu barokore
ngo byo kubatiza bo ntibazababatiza bazabitawaza mwumva byo biroroshe none nimba ari ikintu cananiye naco kirimo umuntu w'umugabo eme bacu hari umungu noneho iwe turi kumwe yabishoboye ko ari amajani indobo yuzuye amazi akayitereka hano agakora ibyo akora hano yarangiza akavuga ati kiganza nyabuna akabona ko bidakunda akicaramo nihahakera amen amen bakuye umuhungu si kanyanga hari inzoga bita umunyazankende niyo wanyweye wowe niyo wanyweye kabisa amen papa shiramo amafoto y'abantu batumiwe bavuye mu mahanga tubashimire nitumara dukomeze tuje kwicara n'ubundi abanyamahanga nibo dukeneye ko bakora cyane kuko twe muratuzi n'ubundi shiramo wa mbere ariko yemwe umwe muretse gato tutabeshanye uko abana nabe ca bazanye n'umugore abana bazanye n'umugore tu ngashira mu ndipa dore kinshizemo shira mu ndi n'uyu nawe n'umutumigwa akwe ukuyaje n'indege cyangwa yaciye magendo shira mu ndirekana n'uyu hari undi uvuye hanze nawe hari uyu ntavuye i Burundi ariko nta muketse twari turi harakuramo urukweto ukaranuka isambaza mu maguru mukuremo mvuze ibintu by'isambaza ndibuka hari umugabo duturanye yapfuye ijisho rimwe barikuramo bamushiramo igipusi ko murumva kuko ijisho ry'ipusi zarisimbura ry'umuntu ariko ko arareba gutya akabona imbeba gusa none naje nagwaye amaso y'amarundi ko ndabona injanga gusa shiramo igisirimba nitumara twereke utuntu duto nitumara twigendera kupa papa kupa hari ikintu Imana imbwiye amen hari ikintu Allah ambwiye subira kandi kupa metovekite Bill Gates Osama bin Laden hari ikintu Imana imbwisha abamenye haguruka papa uri umwisilamu kandi ubimazemo igihe haguruka hari ikintu Allah ambwiye mbere kukina filime hari ikintu wakaza usenga ngo uzobe umworozi mu izina rya Yesu ubonye ikiraro c'ingurube amen subira ucuranga turuzuzwa tu curanga kupa haguruka sha wowe nakubonye wasetse kuva kare papa Osama bin Laden uri mukurya ndakintu uri mukumva hanga haguruka ndakintu uri mukumva nusimba vari kindi kibaha umva nkubwire wasengeye akazi warakabuze genda wambara ijire witurikirize gisasu
mucuranga muhaguruke noneho mbereke ese uretse gato ka wicaye wenda umuntu uri inyuma n'ubwira ngo haguruke ntiyishaganye ko arahagaze ako namwe nabagaye uko abantu bane bananiwe kwiteranya ngo bagure VIP imwe nibashaka bakikirane muhaguruke ninde ubabwiye ngo mwicare ndikegereje ko abo nabo bahaguruka hano umuntu udafite minister ahagurutse ingegera nkawe uricaye tugegera gutya amaboko hejuru mugume gutya kupa igisirimba reba umuntu ukwegereye winukirize mu kwaha kwe murakoze cyane